Mbappe ku mwaka wa kabiri muri Espagne muri Madrid mu byukuri akavuga ko ari uyobaye ikiragano cy'umupira w'amaguru mu myaka iri imbere. Ntekereza ko atabayibeshye. Ntabwo yabayibeshye uvanyemo era ya Cristiano na Messi. Mbappe afite kandi kazi garimo. Wenda bamunenga bavuga ko ataratwara Champions League, nibyo nabyo nakandi kantu kaba kakiburaho nk'umukinnyi, kuko urumva niba bakugira nka nimero ikigira ba Messi na ba Cristiano abakinnyi badasanzwe kwisi, nuko buri hafi buri bikombe byose bakiniye barabitwaye kandi abisubiramo inshuro nyinshi. Uzasanga nka Messi afite Champions League enye, Cristiano Ronaldo yatwaye Champions League eshanu niba tarenye nawe naho hafi. Wareba kubijyanye na Ballon d'Or bunga uyifite gake afite gatanu muri abo babiri Cristiano na Messi. Icyo kintu cyo kwamba pataratwara Ballon d'Or nanatware Champions League biracyari ikintu gisa nk'ari akantu kamwambura amanota, ariko ku muntu wese wabashiye guhura na Lionel Messi mu kibuga, yaba umufana uri ku ruhande umurebera ku ruhande, yaba uw'ikipe waba umufana akina mu ikipe ufana cyangwa akina no muri ekipe udafana, uko byagenda kose urabizi ko Mbappe ari umuhanga. Dufashe nk'urugero rwa vuba, Mbappe ni umuntu utsinda ibitego inshuro nyinshi kandi abisubiramo. Kuko nk'ubushize Real Madrid yari habi, Real Madrid tuvuga yabaye mbi, Mbappe yayibayemo top scorer muri ekipe mbi, kandi aho hantu yarahasanze umwe muri barutayizamu bakomeye cyane Robert Lewandowski, kandi wari muri ekipe navuga ngo nziza yari mu bihe byayo FC Barcelona umwaka ushize, nubwo yaje wenda kujya mu bibazo by'imvune bishaka kwa nabyo biri mu byatumye asigara inyuma, ariko none hari barafinya bari beza mu bihe byabo, hari Lamine Yamal baririmbwa, Lamine Yamal watsinze ibitego 9 byonyine muri championnat, hari Vita Gyökeres watsindaga ibitego umusubirizo, ari tsibyo wenda we ko turaza no kubireba byamwambuye amanota, kuko iyo babara bino bihembo iyo uri muri championnat eshanu zikomeye ku mugabane Burayi, igitego utsinze kibara amanota abiri yego. Hanyuma iyo muri championnat kuva ku ya 6 kugera ku ya 15 igitego utsinze kibarwa inota n'igice. Real Madrid yari imaze imyaka 10 itagira umukinnyi utwara iki gihembo gihabwa umukinnyi watsinze ibitego byinshi ku mugabane Burayi, ariko nanone twavuga ko abaye umukinnyi nanone wundi wa Real Madrid wa 10 ugitwaye. Jengo navuga ngo ni igihembo cyiza cyiyongera mu bindi. Real Madrid bakushize yahushije Ballon d'Or, mwibuke ko kuva mu cyisha cya 20 cyatangira n'ubwa mbere Real Madrid iri gukina umwaka idafite mu mukinnyi watwaye Ballon d'Or. Bivuze ngo ibyo byose ariko kuri utwo duhembo tugenda tuza, kuko iki gihembo cy'umukinnyi watsinze ibitego byinshi urukweto rwa zahabu rubanziriza bya bihembo bikomeye, kuko ngubu nk'umwaka ushize iyo Mbappe yaza kuba yagize nk'ikina ya Real Madrid cyagagesha nk'ikipe y'igihugu Bufaransa, byari bibe bifite nk'ikindi kintu bigira nk'iyo Mbappe atwara nka UEFA Nations League na Real Madrid igatwara igikombe cy'isi cy'amakreb, byashobora kuza kurivariza kuri ba Dembele muri Ballon d'Or, akaba yanegera imbere. Ariko uyu mwaka Mbappe yabaye akangaye muri Ballon d'Or. Kylian Mbappe yasaba kongera kuri neza, ntabwo ari muri batatu gusa wa mbere ni wa kabiri ni Lamine, gatatu ni Vitinha, Mbappe ari nk'uwa gatanu ko ari nk'uwa kane buriya. Igitego kibarwa amanota abiri, bivuze ko afite amanota 62 muri rusange imbere ya Victor Gyökeres ufite amanota 58 n'igice. Uyu muvandimwe Mbappe agitwaye ubushize cyatwawe na Harry Kane muri Bayern Munchen, hanyuma icyabanje katwawe na Erling Haaland, hanyuma Robert Lewandowski yatwaye ibiri byikurikirana kiri muri Bayern Munchen, nuko bagiye batwara mu by'ukuri nkuko Samira bakomojeho cyaherukaga muri Madrid 2014 2015 Cristiano agitwara ku nshuro ya kane, cyane cyane ko icyambere yatwaye mu myaka itambutse ari cyatwaye 2013 2014 agitwara we na Luis Suarez barakigabanya kuko banganje ibitego cyo gihe, arongera agitwara umwaka ukurikiyeho mu by'ukuri. Hanyuma ibindi ndabona ba Luis Suarez, Leo Messi, Ciro Immobile, ba Robert Lewandowski, Mbappe mu by'ukuri umwaka w'imikino nakubwo n'umwaka ushize imikino niyo watsinze ibitego byinshi muri rusange, ndetse anatsinda byinshi n'imbere muri Espagne, atwara Pichichi imbere Robert Lewandowski wabaye nkaho agira gusubira inyuma gato mu mikino ya nyuma championnat y'igihugu cya Espagne. Hanyuma ukurikije Samire kandi cyo ngubaza gato, ngira ngo ntabwo byari kubura ko afata ijambo navuga Florentino Perez ati Kylian, this golden boot is the result of your hard work, your commitment and your passion for football. Ati iki urukweto rwa zahabu ahawe, ati ni umusaro wo gukora cyane kwawe, urukundo rw'umupira ndetse n'ubushobozi bwawe. Urakoze cyane mu by'ukuri. Abenshi bavuze Madrid
tuvuga ngo ni equipe y'abasocios cyangwa se club members benshi mu Florentino Perez imyaka myinshi muri Madrid aragaruka arongera ayobora mu by'ukuri benshi bati so umutoza ugura Perez ni ugura umuntu akamubakira ikiragano benshi bibwiraga ko nyuma y'igenda rya Karim Mustafa Benzema Vini agiye ku muyobozi wa Madrid ariko birasa nkaho Vini yasa nk'uwaciye bugufi yemera ko Mbappe ari umuyobozi muri Madrid bakushize imikino imibare myiza kuri we ndavuga Mbappe ariko muri rusange ntacyo batwaye imbere mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu iyi Golden Boot ahawe muri kuri uyu munsi Mbappe n'ubwo atangiye sezo muri Espagne hari icyizere cyo ko Madrid yatwara igikombe imbere mu gihugu no hanze yacyo ushingiye kuki kuri iki Mbappe amaze gukora muri imikino 9 ya mbere muri Espagne no hanze y'igihugu muri Ligue des Champions yabyivugiye yitwa Kylian Mbappe Rote aravuga ati njyewe bino bihembo nibyo ni ibihembo byiza ni ibihembo umuntu wese yakwifuza gutwara atariko sibyo byanzanya ati ndebye groupe dufite ati uyu mwaka ndabyiteguye ko tuzatwara igihembo kiri collective ati ibihembo bire individuel ntabwo byakomeza kugenda mbigenderaho ati icy'ingenzi nuko twatwara ibihembo biri collective kuko ibihembo biri collective nayo mpamvu bivuga avuga ko bafite swad nziza yo yitegereje abakinyi bakinana akareba abakinyi bari kumwe nawe n'ibindi byose bitandukanye atekereza ko batwara ibihembo kandi ibyo bihembo nibyo bishobora kuba byabahesha no kuzatwara ibindi bihembo biri individuel afite kuko ari ibihembo biri individuel bisaba ko uba watwaye ibihembo biri collective kugira ngo ukomeze kugenda wegera imbere mu bindi bihembo bikomeye nk'ubu ngubu Mbappe igihembo kiri individuel ataratwara kirimo Ballon d'Or ntashobora kukibona atatwaye igihembo kiri collective aricyo gikombe uno mwaka Real Madrid yacyari mu bikombe byose muri Champions League bimeze neza na manota 9-9 muri Champions irayoboye amaze gushyiramo amanota 5 hagati yayo na FC Barcelona yitsindiye El Clasico wareba muri Copa del Rey ntiratangira bivuze ngo ibihembo byose biracyari ibihembo biri collective arabizi neza ko ibihembo byose yatwara ari wenyine ntabwo bizavuga atatwaye igikombe kwa Real ni ikipe y'ibikombe abakinnyi bose babayemo ikita rusange bahuriyeho hari nk'akantu naje nabonaga kaga statistique kagaragaza ngo abakinnyi bari successful muri Champions League na this season bari bashyizeho oya mu mateka ya Champions League uturogo hari huzeho Real Madrid gusa ndetse n'abantu babiri uwitwa Costa Curta ndetse n'umutaramu witwa Maridini bafite Champions League ubwo harimo turangantego 10 twa AC Milan udusigaye twose ari utwa Real Madrid kweri iki n'equipe y'ibikombe n'equipe yatwaye ibikombe mu bihe bitandukanye kandi mu biragano byose Real Madrid abafana ba Barca bakunda kuvuga ati mwayitwaye ku bwa Franco w'iminyagitugu n'ike ma Champions League reka tubarebe Real Madrid iraza muri gwera 1998 yitwara 2 irayitwara na 2 kabiri yitwara ibitwaye 3 irongera isa nkaho ituje mara imyaka 12 itarayitwara abafana ba Barca ahitwaye kwera imisifurire vari taraza sinzi ngo niki iragenda itifatirana itwara 3 zikurikiranye none ubu Real Madrid itwaye Champions League 6 mu myaka 10 mwishize uvuze ngo ni imwe mu ekipa akomeye kubijyanye n'ibikombe kandi Mbappe nayo impamvu yagiye muri Real yagiye gushaka Champions League nuko Paris Saint-Germain twayagiye ariko ntekereza ko kimwe mu bintu byamukuruye nuko yarazi neza ko najya muri Real Madrid azatwara ibyo bikombe biri collective binamusunikira gutwara izo za Ballon d'Or arota kuko Ballon d'Or ni wayitwara utatwaye ibihembo mu buryo buri collective kandi ntekereza ko uko batangiye urebye buryo kibakiye nka match ya Barcelona wareba n'uburyo Jude Bellingham ari kubizamo ariko ejo bundi yatsinze igitego atanga na assist muri match ya El Clasico ntekereza ko ari boost kuri bo uko bazitwara imbere ya Liverpool nabyo bizatwereka uburyo Champions League no mwaka twatangira kubavalida hanyuma wareba muri championnat naho ntekereza ko abazaba bahari bose bazakina kuko buri utsinze El Clasico ntekereza ko ari motivation kuri wowe ndetse n'abakinnyi bose rabizi ko bose batazahurira muri Champions League uhawe amahirwe yo gukina kuko umutoza nawe ubona ko ari tayari guhana ndetse no gushyiramo imbaraga imyitozo ibintu byose biri ku murongo Mbappe ibyo yapanga byose nawe arabizi ko atatwaye igikombe muri Real igihembo nyamukuru kiri individuel cyo Ballon d'Or ntabwo azigera kibona kuri Zabi ahonze muri kano kandi ntekereza ko kuba afite Mbappe mu Istanbul twavuze
kuri Arsenal ngo nigana ko mujavuga ati Arsenal kuba idafite umukini igenderaho hari ahantu izagera nayibure uwo musanzu wa Kizigenza. Aravuga ati ku rundi ruhande City kuba ifite Kizigenza twa Haaland ariko byibuze akabatsinda ibitego wenyine ati n'abantu bazagira byibuze n'abafite akabazo k'imvune bakumbura umuvandimwe. Iyo urebye muri Madrid yego Mbappé arayoboye ariko se abandi bamugaragiye nabo baramukumufasha gukora akazi muri mwaka cyangwa uyu mwaka urebye ni na byiza kuruta umwaka ushize. Buriya ni naho hantu Mbappé asa nk'uwa nerekanye ko Madrid bizavamo, reka mbyite gutyo. Iyo urebye Vinicius y'umwaka ushize ubona byaragoranaga, wareba Rodrigo rwose urabyibuka Ancelotti yagiye kuzasohoka n'ubundi harimo ibibazo, byanatumye uyu mugabo Ancelotti atanamuhamagara mu ikipe y'igihugu ya Brazil ubwo yageragayo, atwibutsa ko umutoza wamutozaga muri club atamukinishaga ari nawe wivugaga. Urumva ukagira Jude Bellingham imibare itari myiza, wanahoraga mu mvune, ukabona ko byari bigoye, wabonaga ko resultat za Real Madrid zitegereza ko Mbappé yaba mwiza. Icyo rero yaragikoresheje akuraho uduhigo tugiye dutandukanye, none abonye ni Golden Boot mu ikipe ya Real Madrid. Ni byiza kuri we, sezo ya mbere ni ikintu cyamumotiva n'ubwo ibikombe atabitwaye. Agarutse ku kintu gikomeye cyane Samiri, ndacyongeraho ikintu kivuga ngo abafana bamwe batabaye nk'abamwemera kuri sezo ya mbere, bamushinjaga ko yaje wenda imibare yabigapfa, ekipi yabigasubira inyuma, cyane cyane kubura balance mu mikinire, ariko tukabona ko n'umutoza Carlo Ancelotti yabigiraga morale mu kudatanga balance ya ekipi, hari abakinnyi atakoreshaga kandi bahari. Icyo gihe rero abafana bamwibutsaga ko yaba mwiza, ariko abafana bakeneye n'ibyishimo ari byo bikombe. Ariko kuri we navuga ko iyi sezo bizanaba byiza kurutaho. Irebye ibitego amaze gutsinda, John twavugaga match atwaye hafi 10 zirengaho, yakinye 11 atsinda. Atangira sezo ye ya kabiri nyuma yo kubona iyo Golden Boot, biragaragara ko ari n'umukandida wo gutwara iyo nkweto uyu mwaka. Ahubwo ikiza Samiri yavuze nuko agomba gushaka uburyo byajyana no kuba Real Madrid yatwara ibikombe. Rero ikintu navuga kuri cyo rubajije, iyo urebye Vinicius nawe si mubi, hari match yagiye akiringa, hari Vinicius tubona utandukanye n'umwaka ushize. Urareba ukabona Bardagler uburyo bari muri forme, Jude Bellingham nawe yatangiye kugaruka mu bihe bye byiza. Urareba Bachouameni, umutoza Xabi Alonso yongeye kumuremamo icyizere mu bafana, basaga nka Ancelotti yari yaramubangishije, abantu babona ko atari umukaseri Real Madrid ikeneye. Iyo urebye muri defense Dean Hussein harimo akabazo nyine mu bandi bagenzi bariko yaba iby'imvune, ariko bagenda ba Ancelotti Xabi Alonso yegeranye, ukabona ko ishobora kubyara umusaruro. Ikindi kintu nakundiye Mbappé rote naho yarebye yuko kuba we yagwiza imibare yaba y'ibitego bagenzi be basa nkaho bari inyuma, yarabibonye ko ntacyo bimwunganira. Aho twatungurwaga tubona hari afata penalty akayavini, aho ubona ko ashobora kuba ari imbere y'izama kare mu buryo kugira ngo yitsindire icyo gitego, akareka undi mukinnyi akagitsinda. Twaribonye kuri Brahim Diaz amurekera umupira, kandi Brahim yari yawumuhaye azi ko Mbappé agiye guskoringa, arafrena aramusubiza aratsinda. Nawe arabizi yuko kugira ngo ibitego bibe byinshi ariko binajyane n'umusaruro w'ibikombe nuko bagenzi be mugaragiye bagomba kuba beza. Kandi nawe arabizi kugira ngo anatsinda ibirenze ibyo yatsinze kuri sezo ya mbere nuko bavini bafite akamwenyu, abo bamugaragiye bose bafite akamwenyu. Rero ubona ko icyo kintu ari kugikoraho. Impungenge zari kuri ku buzima bw'aba bakinnyi nyine abo bavini, ejo bundi twanabigarukagaho, ariko iyo urebye Carlo Ancelotti Xabi Alonso nawe arabizi ko icyo gukoresha ni resultat nziza, ubundi ibindi birijyana. Urakoze cyane mu by'ukuri. Imikino 10 muri La Liga, ndavuga shampiyona nyirizina, batsinze imikino 9, batsinzwe umukino umwe, batsinda ibitego 22, batsindwa ibitego 10, bazigamye 12, n'abambere n'amanota 20. Nari navuga Madrid nafite match muri weekend ndibuze gukomoza mu kanya agatra cyane. Ngira ngo muri Ballon d'Or Mbappé yafashe umwanya wa 7 inyuma ya Ousmane Dembele, Lamine Yamal, Vitinha, Mo Salah, Rafinha, Achraf Hakimi. Mbappé afata umwanya wa 7 muri Ballon d'Or yatwaye n'umuvandimwe witwa Ousmane Dembele. Perezida Madrid ati ndagira ngo umenye ibi ngibi,
ati mikubwiye nka perezida wa Real Madrid ati twishimiye kugira umukinnyi nkawe ati kandi urimo uragaragaza indangagaciro z'ikipe nk'iyi ngiyi ati ekipe ya mbere ifite ibikombe byinshi ku isi ati nabizi kuzahora wibuka uyu munsi ati iyi ni golden boot yawe ya mbere kuri Stadio Santiago Bernabeu muri Espagne urumvikana no bakinira uyu mukino bamaze gushyira hanze squad yose muri rusange ndabona ndimo Thibaut Courtois ndabona Fran Gonzalez ndetse na Sergio Mestre n'abazamu batatu hanyuma Eder Militao Trent Alexander-Arnold Marco Asensio Alvaro Carreras ndabona Fran Garcia ndabona Ferland Mendy ndabona cyane Dean Huijsen hagati mu kibuga ni Jude Bellingham Eduardo Camavinga Fede Valverde Aurelien Tchouameni Arda Güler Dani Ceballos ndetse ibwa imbere ni Vini Junior Endrick Mbappe Rodrigo Gouz Gonzalo Garcia Brahim Diaz ndetse na Masantuono ngiyo squad ifesinga France kuri uyu wa gatandatu saa yine z'ijoro Samir ngira ngo nakomeje kureba kuri ya kese ya reka mvuge ngo y'umutoza Zabi Alonso na Vini umutoza nabonye yavuze ko byarangiye nta kintu bari yarangiye muri press conference nk'ubaganye yitwa Nepo yamubajije ngo ariko se ngo Vinicius Junior ko yasabye imbabazi ntakuvugemo ntawe yigeze avuga ngo ntakuvugemo ngo birangwa nibyo ngo ntago kikurakariye aravuga ati boss ati ibyo bibazo bya Vini twabirangije kuwa gatatu yasabye imbabazi muri groupe asaba imbabazi nziza zitomoye anemera ko agiye guhinduka ubuzima burakomeza ubu twese turi gutekereza ibijyanye na match ati ibyo bindi ati njye nashimishijwe cyane n'imbabazi yasabye kandi ibintu byose biri ku murongo nta kibazo ni Nepo wakibaza mfite nibyo ko ngo kukingo yasabye imbabazi ntakuvugemo na mfoto y'amagambo ye muri babavanye ba Grande Bush naba ndenganya ngo icyo kibazo nta muntu yitwa Zabi Alonso yigeze avuga umugana se ntawe yigeze amuvugamo umuntu yamaje muri press conference gese katigeze akuvugamo nta n'agafoto kasohotse bari guseka bombi mu myitozo kuko yavuze ngo abo dukinana ekipe yose na perezida nta mutoza uri ntabwo yigeze amuvugamo rwose ariko Mutarama yavuze ati nta kibazo nta kibazo mu by'ukuri ntekereza ko nk'uko ubikomojeho gato nta gihano na kimwe Vini ari bufatirwe bitewe n'imyitwarire yagize ku mukino batsinzemo Barca muri weekend itambutse ubwo nawe akomeje kwisanga mu bandi ngira ngo mu Madrid n'ibyo ngibyo